जय जगन्नाथ समस्त को आशा कर समस्ते भलर थे। मुझे ओमकार। आज आम अने जाऊँ फूड कस्टर्ड। चलतु देखा आर रेसिपी। ये फूड कस्टर्ड बनाई मुझे फल नहीं जाइए गोटे डालिम नहीं आउ सेव दुईटा नहीं आउ कदली दुईटा आउ अंगूर किसी नहीं सब फ्रूट को छोट छोट कर काटी नवा। सेव को मुझे छोट छोट पीस कर काटी नौ। चैनल को जब किए नुआ कर आसते चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे आसता बेल आइकन को ऑल टिक कर दिंतु। बाहर यही सब फल था आपड़ चाहिए अलग फल भी किसी नहीं पारे किंतु पानी फल जमा ने ना जमी तरबुज कमला ये सब फल ने ना 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 कस्टर्ड भल लगे ना सब से छोट छोट कर काटी नौ। सेव एवं कटा सरला एवं आम कदली काटी नवा। कदली कटा हो गला एवं डालिम को मुझे छड़े नौ। सब फल आमर कटा हो गला ये पूरा छोट छोट पीस कर काटी नवा। मुझे गोटे कढ़ाई हाफ लिटर क्षीर नहीं क्षीर को एवं लो टू मीडियम फ्लेम रे गरम कर नवा। क्षीर किसी उषुम हो गला क्षीर को मुझे गोटे पात्र काढ़ी नौ कस्टर्ड पाउडर गलिया। एवं काढ़ी क्षीर में मुझे 2 चामच कस्टर्ड पाउडर पकाउची। एवं ताको भल भाव फेंटी नवा जमी गोटे भी लम्स न भितर से भली भल भाव फेंटी नवा। ये भाव में कस्टर्ड पाउडर को भल भाव फेंटी नवा। क्षीर ए आमर भल भाव फुटी गला। रखी कस्टर्ड पाउडर को एवं क्षीर अल्प अल्प कर पकेवा।
ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ କ୍ଷୀରକୁ ଫେଣ୍ଟି ନେବା। କ୍ଷୀର ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଢ଼ା ହେଇଗଲାଣି। କଷ୍ଟର୍ଡ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଢ଼ା ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଗ୍ୟାସ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖନ୍ତୁ। ଗ୍ୟାସ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକି ହାଲକା ହାତରେ ତାକୁ ଗୋଳେଇବା। କଷ୍ଟର୍ଡ ଏବେ ଆମର ହେଇଗଲାଣି। ହେଲା ନା ନାହିଁ କଷ୍ଟର୍ଡ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଠି ବିନା ଚିନିର କଷ୍ଟର୍ଡ ବନାଉଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଚିନି ଏଥିରେ ପକାଇ ପାରିବେ। କୌଣସି ଏକ ପାତ୍ରରେ ଏବେ କଷ୍ଟର୍ଡକୁ କାଢ଼ି ନେବା। କାଟି ରଖିଥିବା ଫଳକୁ କିଛି କିଛି ମିଶାଇବା କଷ୍ଟର୍ଡରେ। ସବୁ ଫଳରୁ ମୁଁ କିଛି କିଛି ନେଇକି ମିଶାଇ ଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବି ଯଦି ଏଇଭଳି କିଛି ଫଳ ଯଦି ରହିଯାଇଛି ତାହେଲେ ଏଇ ରେସିପିକୁ ଟ୍ରାଏ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ବି ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବି ଲାଗେ। ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ। ଏବେ ଫଳ ସବୁ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ମିଶାଇ ନେଉଛି। ଏବେ ଆଉ ଯାହା ବଳକା ଫଳ ରହିଥିଲା ତାପରେ ସଜେଇ ନେବା। ଆପଣ ଘରେ କୁଣିଆ ବି ଆସିଥିଲେ ୟାକୁ ସର୍ଭ କରିପାରିବେ କି ପୂଜା ପର୍ବରେ ସବୁଥିରେ ୟାକୁ ବନେଇ ପାରିବେ। এই ରେସିପି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ତା ଉପରେ ମୁଁ କିଛି ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ ସଜେଇ ନେଉଛି। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆମର ଫୁଡ୍ କଷ୍ଟର୍ଡ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ।